Katakyie live worship. Radia Yemi. 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 Hallelujah. Katakyie live worship. Radia Yemi. Hallelujah. Katakyie live worship. Radia Yemi. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Katakyie live worship. Awurade ayɛ no yie. Hallelujah. 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 Osahin Kristo ni nyume nyina ye nwanwana dan de nyina odi ye mfonso ni ye mboni nyina cheye no ene wa mana wochina kwa prosa ba betuyen na wochina kwa ehia sa ba betuyen na no pedia ye dia sedani ye nkamfo ntuntum peja na de ma ono asafo radi Kristo esanse de waye na bro adwene ntiase so minu mienu ye dia dansie se Kristo no ono ne ahimu hini no minu nyina dia dansie se ono ne ewura dansie afari Nyankopon no ono na se ye twere na ne ye twere botan ono na se ye twere na ne ye twere ade nyina anope mama fe na eduru so wate minwa ba ma wutie mi anope ya fe na nhyira na eduru so makunta wutie mi enne ya fe yedie no na eduru so obi a wutie mi enne wo awade no na eduru so. It is time for someone to recommend your good works. Enti kira ne se David ka se na obi ni Jonathan ebusuemu a meye na doyana. It is time for someone to think about you. Eduru merasa wa boafo wo so wo bo wa brabomu no. Eduru merasa urade Nyankopon de wo hodadwene beto won so. Eduru merasa wo no asafo urade e de wo hodadwene beto wa boafo so. There are some people you have been struggling in this life. Obi wo brewa brabomu abraboni twawo chima wo dia wan kasa wo yo. But I came to announce to you this morning say wo braso it is time wo braso it is your set time. It is your set time. Wo braso say urade show ni monyama. Wo braso say urade peja wo braso say urade peja wo free emfuturo di wo sima pombeja so. Wo braso se ye de ka wa hye o menwa ba wutie me wo braso se wo nso nyinhye no bi beto wo biafunu mo wo braso se wo nso no visa na wo hye de ma wo braso se wo no adwuma no wo se wo nsaka wo braso se wo no adwuma no wo se wo tiremo wo ntimentina container mu ni usa a time is coming wo braso se wo nso wutimi kwaje storm yensa bomo no akwa fagu so dia ba begumo with this your time and now it's your set time. Obre aso se urade Nyankopon ye bibi foforo wo abrabomo. Come on, somebody receive it. Obre aso. Obre aso. Found Sessu Bo baby, and one would dear me catch him say, it is my time. Oh, baby, dear man, oh, your honor, shall we be the do of a community canteen and Rama Benis, Miss Shoke Ma Benis of a community canteen. And ya video grow. Ye be jinaha and we whenever that we are soaked in the spirit. Me se fa won sese obo aferu community canteen wa wo didi wo fansa to obo benis kabi ma Lydia won so kabi mama do kabi kwatema mon kabi ma mu didi wo aferu community canteen na fa won sese obo say it is my time kasa it is my time to shine, it is my time to blow, it is my time to travel, it is my time that I'm going to extend my business. Me braso se madwuma na wo se mi tirem Fon se si ubu ne kasa asem no kasa me braso oh bi kasa me braso
It is my time. It is my time. My main father to in Chasso, na min bonguram because a drew fiana san and ya. Not Prophet Rocksn Opoku of Yaha. In fact, I am in your fedia grow crack. Tonight, this morning, this afternoon, Yababom pie. You be Suanyamiasam. Yet it was so dear as what was one, and a fiada. It is my time. Jomas Haven International School. Yedinchi Akasia Pama, Jomas Haven International School, Nano Pay. And then Wabofrano, in fact, one Casano Pebe School, Papa, the Wabofrano Akodia, a Jomas Haven International School. Ye form of free crash, ye form free crash, ye form free crash, you could see primary. And you know, in fact, Upe be pad or Banancasako, na ye HSA, ye do Yatitu or Munya, Wunya Mishumu, Nia Botres watch Munya Mia Samasata, Eddie, Nimdiase room Mutrima, me patron one Jomas Haven International School. Over YouTube and Facebook, Uba say a Mofrano. Wow, what a beautiful school. Higher classroom. So come, and Mofrano net two of a yeah, what basses was me pacho. Wono we are Bay Jumanasa, Wono Mamia, Utieme, Uye Jumebia, me pacho, Memma Renho, Sem a cray crammy didn't you school you cried a bad damn crana. When your bass or Mopo bass the number of you me pacho, but Facebook never had your master school bass. Come on. Your classroom so you're very neat. And more from the come. Addition, television, Sabo, more friendly edition, dear. Come on. Almost all rhymings, over YouTube and Facebook. Katakyie live here in Facebook. Yeah, katakyiefm TV, YouTube. And Granishia, dear Papa. In Tena, baby, do a bofra con when you deal with Christomu. Now, as a man, a Yasimunim dia, and many petty tumpo, and one Jomas Haven International School. Okay, a teacher for us one more, but I papa, or would dressing very neat. Baby, I also quite or Bema to Marty any day, would school be out Roma, teaching in or dressing your bones and a dance and a talk. Once was a combat, Kakraka, there be Jomas, the over you to me Facebook, a teacher's notes or more, or me very neat. Wow. And your name come for Jomas of an international school, the amount of pay, except for above Franebra, a very Nebehi Quinoso, a very Nebehi Quinoso, Isis Junction, Isis Junction, what Ufri a neba, a you Nifaso, Ufri Nebehi Sona Ebanswa, a you Bunkumso, a you Benkumso, Fasa Quinoso, oh Banabonse, yes, signboard, no, why is this one getting, a Jomas Haven International School, a very beautiful school. There was CCTV cameras, in fact, school CCTV cameras, boom, and so which means BBA piano a very neat. BBA piano, no, I want to papa. Jomas Haven International School France and I'm a paper away. Any make Juma, it's a buying for my buyer Juma for Mutieme. In fact, Mamma, I'm going to Juma Swamon win your time on Jam Colano. I'm over at Jomas Haven International School, nano pay.
so now person for Jumasa. Your number is 0245 081 871 0245 081 871. Whatever YouTube, Facebook, whatever. Very beautiful school. Be answer you need to offer no buy. When you fit through, they say yes, I did get up to your school now. Your pastor school, your cement, come on, your classroom, your tile, come on. It's your friend, and this will look school, and I know a problem. She and no school, papa, Nani Nikana, Aquasha East, Nana Thailand, Aquasha West, Bacho Debbie, I need your mask. Your mask, your friend dressing. Come on. You show me so very late. And you are very living Isis Junction. And I'll be with your mask, I've been international school now. Nyamian Shayan Bonisuni and Didia. Well, who tear me and what take care of? Hey, well, Yamu do a commodore. Oh, baby, Didia, Adriania very neat. Now, we will run one casa, Adrianian casa, media. Adriani wedi ya above wodiani ya Adriani ya teho and one ya very community canteen. A very community canteen. Baby ye did dia ya bunya midi de toso de Adriani ni she yankoponsa. And one ya very community canteen. And if you they say, what would team ya who ye dear who fun? Who ye dear who fun? One cousin who breakfast ye dear who, or lunch ye dear who, or supper ye dear who, me pacho bra for the community canteen. Why? A Johnny Bia opposite with the Bia. Me uncle say, me sorry free swa, me call for community canteen. On saying baby and me did it, it is a me baby did the another one casano. Omoji and any come. Come. You will fulfill you will move to you will deal who Obacono not as a man Benis or no what a Timonesa or show him not as a warm on Sedan Pewasama, Ma Benis wounds was said out here. Oh, Jesus. Ma Lydia so show sana as a Janina Woton says, oh, yeah, no, I said, oh, Jesus. A Janus was says, no, dear Janino, who said to me, Hotoni Asumbi, a Yaferi community canteen, one obedi dear, was soon bejo, no, Senya, Yarasasenya, and ye need you or Brabum. A very community canteen. Hey, you are very community hospital inside the wire. And you would tear me a patron, baby, and cocoa baby as or cocoa turgey. A Janine headquarters in a very community canteen. Michiacho Munina, Mama do. God bless you. King's Metal and Fabrication was an anno pay few for no more. Efremo, was you fear you pegati party at 2 fear the one King's Metal and Fabrication works. My God. King's Metal and Fabrication Works. Wow. Over Facebook, almost a King's no so the real busy so that you know, Miss what the book or Shazukura. Oh, Jesus. Who pay burglar proof, who pay balustrade, where the Hunio may be, well, the Hunio may be, who pays all bobo container, who fear no, or be a conform container, or a conform person, which container, may all their brackens walk, or no be you so a shitty papa nibino. And a dear Yamo, or Yamo, you so no side that dear be a South of home, or no Timmy so that dear now conform crack of fire, so your friends say, don't my own. Would be chocolate? King's Metal and Fabrication Works. When it's a Buakana, who Buakana, what self filling station, who bound when him cacra, Yenica carpenter nibin a bank, Yenica pinter nibin a bank, King's Metal and Fabrication Works. No. Uvri a Buacoson air concaria, what tough and food farms and walk a crabina, and Abu King's Metal and Fabrication Works. Your number is 055 991 2862 055 991 2862. Big Joe phones and accessories. iPhone 4 on a Majimisu Ye. iPhone 4 on a Majimisu Ye.
wotie me na no pay na wo iPhone no ejeje wo on pese wo behu so wa braboma me pa cho fa no call phone doctor ho ono ani Big Joe, the phone professor, the emeritus phone professor, the PhD phone professor ono ani Big Joe phones and accessories e bo ko total filling station wona yebutu wa me pa cho ono edru ade nya chin se kim na no ndu ni bo se kim a na ne fidie ni da Katakyie live worship atwema hanyina live worship headquarters. My God, my God, my God. Ono otimi biemu se ejomfuo ni nyina omum ye nsoro wodoma nkoma Nyankopɔn sanse na de waye bi enti wo awon kasa wugidi se nyame ye bidia na wo phone ne tete wodia emma wo phone ne magi wani die fa ko Big Joe ho na no pay number ne 0245 794556 0245 0245794556. That is Big Joe phones and accessories. Master Latif Motors and Spare Parts. Master Latif Motors and Spare Parts. Master Latif Motors and Spare Parts. Pragia fono we ka na na in fact u pesa switch ko Pragia na o pe Pragia papa dia to dia and one Master Latif Motors and Spare Parts na no pay. Pragia won yo me bia dia ye obi. Pragia won yoma de obi wo Master Latif Motors and Spare Parts. Ebu akona kisa ne wo. Wani chiren carrier no na kisa junction wona ye be Wayosu filling station. E say ye friend IBM. Aha. En carrier for no me nebe him pasetia. E chire wonfo ni nyina me pa cho Master Latif ze me ebu akwasa wo bana kisa beto moto ni bi. Enti wo be bie branch ba ko. E won ka kom junction washing bay ni nchen wa. I don't pay for Master Latif. 054-224-5865 054-224-5865. Right Way Bible Church. Right Way Bible Church. Original. Ene ya sorry kesi koso pa wo original. Right Way Bible Church. Aha, nyami kuromu ho. Enti se wutie ye na wo pe baby abokobɔ mpa na no pe dia. And one Right Way Bible Church. Tuesday bia every Tuesday na ni twi na omo kan se. E benada on. Aya na ewe me. Ye wo se misia. Every Tuesday bia no nyamidi for your counseling 6 to 12 na just wapon. Fridays also your friend the biggest prayers. But I am on pie and empire and on pie. Never did Yankopon by a hunsen journey. Also for Andrews. It is my time. Prophet Rocksn Opoku and Anope Ovia. Messia and a bobon pie. Ye be see yam yasem. Na one casani yashodin wo Christo mu. Why? Because they don't have anyone to strengthen them. But David Bompire was a wabana and so when they said when you enter into a situation abrabona ye busy basa one kasa one ten once ya and was all boss empire no now kasa radie minim semina man so emu minim semina mama niemu minim senim guasebia kamedie minim semetwa entwe minim se metua no obi atiemu abrabo no menhyeda enhu so me komani mane ya twemesai enipa hyeme bo na wo odi me hwamo awurade me kunu pese wo ware me nanso aduru afi bia no atu ahyeda obi se me magisi kande adwuma nanso me frɛ no kura na afedi o mpike me ko biemu adwuma na ben na me mpese meye me the applications akwakotutu adwuma mu bebre nanso awurade ye mfrɛ me wutiem wo bemabu you are passing
through all these situations. When I'm starting so but I came to tell you, me pass me bedi Christo one dance shed ya chiro. So only Christo onihamo, only Christo onihamo. And was suffer me the yedemo. Na me jewoso na me kan sama kasie hinta. And sama kasie ben and nano pay a hinta wa brabomo. And you may be a hinta. There is some hindrances. Adebi koso wa brabomo. Winim the ekoso. Winim the echomo san wa brabomo. Winim the ekoso sa promise and fail no. Winim the nipa wo kutia wa najo. Winim the wodi wodi akoto son ye bi so. Obi di wo picture akoto altar bi so. Obi di wo kwagina nso bi wo bonsu ni abonsu ni dia bowudin dia kese ato wa braboso. So omba wonye. That is why wo fa samani mu. But se enano pe wo be suon fre Nyankopon. Se de na som sie na. Se wo se yensum fre ne de hear dem. De hear dan ne de ban. De hear dan wo de hear dan ne wo namu no. Wo de hear dan se wo twa application nenso yemfa wo djuma. Wo de hear dan se wo apply for visa nenso won sanka. Wo de hear dan se wo tia wade ase nenso yen wade wo. Na kwakoya wade empatwe. Wo de hear dan se wo bi adjuma nenso adjuma ne ntumpo. Ewrade se no no pay sufrano na onkan sama kase hinta edi achira wo. Enti se wo sufrano na wo bompa yes oh Kristo me na me de ya demo nenso wa ba na wo poma no eno na chichire me wure ena no pe wo bi tiemia kase Ewrade minim se me nam de ya demo nenso wa ba na wo poma ena chichire me wure papa brame shirabayemo in the name of Jesus. My God. Would they hear done it? It is my time. Catch it on once me brasso se me warrior. Or don't know ye Yesu Christo no. Or say nano pe me kanchira or said it is your time. Hey mama say na me brasso wo nipa bia ni wo asase wo isu obetimi agina no da. Say na me brasso mawa wo nipa bia ni ho he wo busi opanyin ni ho he benfu ni ho akonodi ni ho ensuo ni ho he nantitwetwafo ni ho onipa biara oba woni ni wo obetimi asori atia wo da wo biara ni wiem asase so asase ase nsuo mu nnuamo emframa mu obetimi asori atia da. E sanse Kristo na ye som no jere ne so wo de nane mre na ye na ade. Catch it on say it is my time. Kase hey. Oh kase hey. Matamfo amutie me. Oh sori gina ho. Adana wo djuma mo won sori gina ho. Adana wo fie wo won sori gina ho. Adana ba bia wo didi no won sori gina ho. Kase hey. Matamfo amutie me ne ye. Mizrimfo amutie me ne ye. Mizrimfo me ne me humu ye. Enne me humu bie mo. Kase hey. Matamfo won pese me komanimu. Matamfo won pese me ware. Matamfo won pese me diye. Matamfo won pese me tukwan. Matamfo won pese de Ewrade akafa mo no. Epepe mo no. Kase hey. Eye me time. It is my time. Eye memre. Come on, be one on the bompa. Masuka papa la papa. Be one on the bompa. Makota basutaba. Razika padosaba. Rapakadaya baba. Radiga papa bosha. Radiga papa bosha. Makubata. Bompa. Kasa, it is my time. It is my time to shine. It is my time to bright. It is my time to travel. Bompa beyond and a bompa. Makosha tadaba. Randika papa. Jalabreka baba. In the name of Jesus. Marunta baba. Majika papa. Randeka papa. Makoja papa. Radika papa.
Be one on a bumpy. Be one on a bumpy. Be one on a bumpy. It is my time. Maraka papa. Wazika pato balabra do shada. Arampadi makuba sata. Azila brakapa. Urantika papa. Azata papa. Be one on a bumpy. 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 Rashata papa. Urakapa papaya. Be one on a bumper. Javan telebele kelebalabaha. Be one on a bumper. Pele na mantele ibragiatu zabaladabaha. Makabia. Pele na mantele dabarabaha. Araga baradu zabele diana barabaha. Arapa pele telegebela dabarabaha. Eleta ria dabragati sili baladata. Ele pelegia datu zabaragata. It is my time valada dabaha. Arapa pele debeleda. Raka papa. Ale peradi zalamagate. Ele teveregia dabaha. Jesus Christ. Osofo, uni mi se mera ye asori odifo. Ye asori na mi bie phone lines asatum. Amen. Onipa bia opese ofre bia frɛ ne braso. Amen. Number ni 0549. Prophet Rocksn Opoku ene wo via. Oh yes. Prophet Rocksn Opoku, the Apostles Continuation Church, Tuanse branch, Katabu school mu ha ne yesom. Sa. Enti wunim Katabu school mu na wo Tuanse police for barrier na mo ato na o tra Tuanse na wo wan kire yoso no. Oh yes. Barrier ho na Katabu ubenkum so. Ufim paseti aso na eba Katabu onifa so. Apostles Continuation Church, Prophet Rocksn Opoku wo via. Me see me bie phone lines na tum. Oh yes. It is my time. It is my time. I was here bompa ya tu nipa bi mo so. Amen. Ne ye shenya memra de to o brabo so. Amen. Obi abre too much. Obi na mo mpunchire mu amanie bi mu wo abre too much. Jesus. It is your time. It is my time. Number ni 0549 687 100 0549 687 100. King George, I want to who can you mutie more Germany, Wiesbaden, Mainz, King George, the Church of Pentecost, Germany, mutie me nano pay, nyami shramo pa, ono who can you Mama Victoria, 0549 687 100 0549 687 100 and I say 059 421 2823 059 421 2823 mamini kan kwa homa no so enko fa me first call. Okay hello. Oh, went me enyina so 0549 687 100 0549 687 100. Okay, unko ahoma so. Hello. Me ba jona do pay radio yo yana. Papa radio mi pa. Wonderful. It is your time wati. Obre aso wati. Papa choyo. Obre aso se Awurade Nyankopon hye wani monyam kese pa. Awurade Nyankopon ye wo kese. Osofo wo fie ha na me mpese me cancel because me nua ba na wa frɛ me no nkomo wo ho. Enkomo wo ho pa because of aba minwa ba na wa frɛ me no me mpɛso obebo ni din but me kyerɛ na de me hu. Oh Jesus. Me hu kosua mienu se gina ne nkyɛn. Oh yes. Me hu kosua mienu but me hu se obi diri mika no aba be tia ba akoso na minwa ba na tia mu no wa so ne yam. Jesus. Go deeper. Me Prophet Rocksn Opoku wo fia o ne ye divu akese. Amen. But me bompa ya ma wo se Jesus. Oni pe bia na opeso o so di tia wo yamu ma. Oh yes. Jesus. Ma domino. Amen. Ma domino. Amen. Ma domino. Amen. Amen. God. Yes Lord. She o kasi edi agoro. There be.
Me say wo nipa biara o pese wo so de tia wo yam. Jesus. Ma domino. Amen. Ma domino. Amen. Ma domino. Amen. Ma solibri abaku yada. Minyaba, it is your time, want it? Amen. It is your time. Me say when it ya dear be una upesa o ye se container be disi kwa ho. Upesa o ye container be disi kwa ho. But ye suffer how babon paya ma. Amen. My God. Yes. Me bon paya yim paya ma se Jesus. nensu breye. Amen. Ade biara eye wo sisi wo kwa wa brabomo. Ye breki firi wo. Amen. Osusu nyankopon sisa hyebre no mfa danse nse wafunu mu ma. Amen. Na wotwe se na ye fiada no. Yes, wo beba be dia danse. Amen. Adomniti. Amen. 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 Papa, na no come papa. Amen. Usu betimi afra dia baso 0549 mame nkwa homa no so hello. Hello. Anope radio yo ye ana. Hello. Minya ba anope radio yo ye. Hello, Otiminka. Hello. Oh Jesus, one Timinka. Also friend Ebraso 0549 687 100 0549 687 100 and answer 059 421 2823 059 421 2823 mame nkwa homa no so na yenko peke yeko. Hello. Anope minya be radio yo ye. Mami aye mi ye pa. Ye atwon hu free we radio no hu mame kakra bi wai. And no pe do ma ye shira. Amen. And me se me freo. Amen. 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 O da nyame ase. Me bompa ye yimpa ye ma wo se wa so de bi awurade nya ma wo fa so. It is your time. Yes. Obra so se awurade nyankopon se wanimunya wo awade mu. Amen. Me bompa ye yimpa ye ma wo. Jesus. Se e bi awurade aka fa ho no. Yes. Ebra mu ma wo. Amen. 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 E wo Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. So for me nua ba na wo tie me no. Oson daye no wo hu se obi abagi ade bi afiri no no na so ade nim no oni nipa na atwa Jesus. no pese wo twe ade no Mercy. no se fama ade ma me Jesus. Hey, what de bi nipa bi pese wo di firi wo. Yes, Lord. Yes, Lord. Ma chiama wo. Amen. E wo Jesus di mo. Amen. Awurade nka ho no wonya wo kese ade. Amen. 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 It is your time. It is your time. Osofu masofu penyini Mike mame. Munshise FM Mike ne masofu penyini mame. 0549 687 100. Ubetimi afra baso. It is your time. The book of Ecclesiastes. Oh Jesus. Anope hum na sa osofu wo sene mia osofu me pesa oh Jesus. Mame nkwa homa no so. Oh Jesus. Hello. No pe radio yo yana. Pastor wa ye bi o. Wonderful me pesa obebo udin wate. Ehemfa na wo free baby a me pesa me hu baby a wo free go a. O aka. Oh Jesus. Who free Accra. Na just who hear you Facebook ana say de minwa ba. Pastor mi tie mo. O ni. Okay. Nyame nshira no onye okese. Yime bompa ye yimpa ye ma wate. Say ensi wo ye na ensi wo bra ye because now it is your time. It is your set time for God to bless you. Osusu nyankopon nshira no onye okese adomniti. Amen. Amen. Accra fu nyina nyame nshira no onye mkese. Bye bye. Oh Jesus, mame nkwa homa no so. Hello. Oh, I went to me and you. Ecclesiastes. Modi mo be man ma no be fomfom sa. Ecclesiastes. Oh wow, wo sini mo ofio no. Me say Awurade fa se de enhye wo funu mu mo. Hello. Me ba cha no pe Awurade ayo ya na. Hello, anope radio yo ye. Hello.
Osofo mabo Ecclesiastes obi slim ofie ho. But me say on say abofo no kwosra Hannah. Eni ne kunu Abraham no omo hyenkom ka kire omo say afida sese yembra no wo kire ne si Hannah shekechi won sa no wo sere Sarah mom sorry Sarah mom wo hye ho no wo sere so ma me nkwa homa no so me nua ba me say ne phone no e wo so wodi ko video ho hello yeah, o phone no me pa jo ya fa go big Joe phones and accessories why? No hwe o phone ye ma am say obi kasa wonte bia no wodi ko big Joe aka chan say o tie Katakyie live worship big Joe no nya nchaw wo kanya kasa o tie Katakyie live worship onko ade a big Joe be phone no de a chaw kama pa Hello, minya ba wote menka. Hello. Oh. Anya power no na woga. Unsu betimi afre 0594212823. Hello, me pacho dini baby a free. Me pacho me dey ask me Katakyie separate. Okay. Ano pese radio yo ye. Aswan radio ndi pa. Wonderful. E dey na pese e bon pa e fa won ma. Pacho fa akwantu nsem. Okay. Obi a promising obi a sheme bo say me ready na obetimi aba be fam be ase maintain one thing going for now. Okay. All right. So for be bon pa e dey ama why? So for nya urem bet won prepare bet papa o say we mo mpa ye man for na kwantu hu nsem obi a hye ne bo so odi ne betu kwan Obaya o tie me say we near the phone numbers ne to dwa ono so obetumi afrem na ye ni nkomo kakra otwe ade free soro na ema e kire o say bibi kuram otwe ade free so na say ema e kire o say bibi kuram ti ade ne kuram no esan se ene bre bi aba ma aba wa yinti de kura sa ade no begem ama na kwantuo no atumi aba so because promise and fail no enye we nko edi ne nya free ne mofra se senya promise and fail a enka sister enka menyi ni se sabre nke beti ne nka Katakyie a ke bia hwe na ke be hu no obi a Holland ana Netherlands Holland na no friend Netherlands no sa pepepe enti enne Christ edin tumi mu metwa promise and fail mu afiri wo so e free na ade biara aso wani onyam mu ekura wo nhira mu ekura wo mpaja mu Mijina ogwamani moja so metsamu afiri wo so in the name of Jesus Christ nipa wabie na no asha wo bono ne nakoma da urade nsam sesi a na koma no echima to so ewo Yesu Kristo dinimu rade mfa wo ho dadwene ne bosha wahye no engu na tifi kosisa obe fulfilling the promises in the name of Jesus Christ ni nyina achi no awurade mfa wade yenhwe wani monyam me hu ne se nche wo be ya yefro kasie pa papa yenkwa homa no so nkofa ni papa hello oh antimi enyina so hello me pacho mi nya be ma no pe radio yo yana ready go wonderful udini baby free hello pacho udini baby free okay e dey na pesa papa bompa e fa ho ma o antimi enyina so antimi enyina so antimi enyina so Papa will fear me and for calls you we are your best for the next phase of phone calls. It is your time. It is your time. Papa onipa bi mu bre aso. Nanso omunnim ha wo mbesie puli bre no. Amana bam. Ebi na to Joseph no.
na ne bre aso but who kwanya obefa so obetimi maintain ne bre no enti ekoye tententen ye den e de ma no. It is your time. Katakyie live worship. It is your time. Eye obre aso. Obre aso. Mesi obi po ewade nyankopon be shirawo because it is your time this morning. Ka say hey wo amania wo ba wo nsore a wo ba wo chirisan a wo ba wo nkobesi a wo ba wo promise and fail a wo ba wo atete a wo ba wo abawu a wo ba mesi hey it is my time. It is my time to overcome you. It is my time to bring you down. Enti David kachire Goliath say, "Wono watie ye nyame na che, wobu ye nyame na nimtia ache." Now it is your time to die. It is your time to die. It is time for you it is time for me, David, to end your blasphemy words. It is time for me, David, to end your blasphemy words against our God of Israel. Enti David kachire Goliath say, "Wodi agyan na eba me so, wodi nkrante na eba me so, but me dia suffer the Israel don't beruba ni din eba wo so. Aliba go shataka papa. So obi ka sori efiri ne mpaso, obi sori won adwuma mu ho, na waka kira amane ne se, waka kira nsori ne se, won sori a wo ba, wo amane a wo gira manimo, enne de ye no peye. Amiti Katakyie live worship, enne ne wo wie ye, enne ne wo wie ye, medwuma no mebetumpon, akwantuo no metubi, yedie ne beba, sika ne beba, awade ne meware bi, eba no mensobe ka bi, ka kire samane no, ka kire ne se ne dey, ka se ne dey, ka se ne dey, wo amane a waba, ensore a waba, me kasa kire wo, frima kwamu, wo yasu ni mu. It is my time. Wo braso se Awurade Nyankopon hye wani munyam ate. Wo braso se Awurade Nyankopon sisa situation no. My God. Oh, my God. Yes. Oh, yes, sir. Wo braso se Awurade Nyankopon ma watamfo hu so oye nyame. Amen. Prophet Rocksn Opoku ovia maligabo shadakaba. Ma menko papa wona menko chia no na no pe papa bibia boko de. Awurade Kristo Yesu adom yebre aso. Me pesa word ne pa Awurade Yesu Kristo adom no yebre aso. Yebre no aso. It is our time. It is our time. Obi tie wo suate. Eno kwasem. Papa bet yen kan kire ne se. Se nipa no braso. Aw. Awurade se meye ne ntam. Oh yes. E wo ni birim. Amen. Ye tie se obi braso bet ntam panya mai. Nene Awurade se me fa ntam pe enka ho. Amen. Se obeye ne ntam e wo ni birim. Amen. Ade biara awo nebere. Oh yes. Medini Prophet Rocksn Opoku, the Apostles Continuation Church, Tuase branch, which ya masofo mpanimfo me papa nom ne Awurade ma wo tie me nyina de wo Ghana which ya obia Katakyie atiefo mo bra aso. Mo bre aso. We a live worship ebere. Oh yes. Na ye pese onipa bi ante ase se. Onyankopon a oye ono ma nyina no wo de ebra to bibia ho. Amen. Me so wo de ya o de bre ato bibia ho.
obi si menye 60 years into mebre atwam tie obre nya ntwam Amen. Sarah nya 90 years ansa na nebre eso Yes. tie Abraham nya 100 and over ansa na nebre eso tie me Joseph enya 20 years won kwaso mu ansa na nebra wo Nyankopon sama no eso na tie me na menka nkyerɛ wa no pai se enya mfie and when Yankopon de sese mere what you see pa se onipa obrenya so a wo da adaka mu kura ye bom fra wo e ma wo so de bedi wo bre etitie mi na men kan kira wa wade ye bre no anya so wa juma bra so woni mo nyam sabra no aso e bra so se urade ye wadoye e bra so se wonya ayaresa e bra so se wo so akwantuo pam tie mi na men kan kira e na me hyan kom to so se wa twon wo bra sensan wa wo bra ka akire wa wo bra atwam no efri na de kro ba bia bra no hye biara me kyene ntambra wo yeso de ne wo yeso de ne mo wo yeso de ene tie na men kankyra wo se emfa ne ba bia yaka wa se wo so wo bra nie abrantie bia no oda bodan mu na ode bo betwetwa ne ho ansa ne watafiri moja no so na se ebra Yesu Kristo ebeye adwuma wa asase so no se na abrantie no bre ana na asoama no onipa bi tie mi sesia okra bi tie mi sesia eya wo bra na aso nti na wotemene no enne wo Yesu dini mo saya yare na da wo so a enne wa yare sabra duru ewrade ma wa yare sa enkobesia na da wo so enne kan kura ba wani mo wo bra so se wo ko wani mo wo bra so se wutumpa mi yimpa ya ma me bompa ya ma se na zani Yesu dini mo ebra no mra mo ma wa yare sa wo Yesu de ne mo tie o si abrantie bi na wada basado subira ho 38 years 38 years na so dakro pabi Jesus homeda bi na ya homeda o homeda de aka ya nya adwuma homeda de aka ya nsa ya de na so de awrade aka so obesa na ya de homeda de awrade aka so obeje ne ne no mesi obi si ukwan a enya yi so for tie na nipa ntia ase sesa obra so a ho ya chi utum kra eja o ada posi for de abanka babegu nsa no sa da no obehwe ani maka cho se ko na okra se enya wa enya on ye po wa cho atom tie mese wo bra so a wo sha da kamna mu a ye bebom yi wo pie na wante da na wo huni so se license no wo 4 days na so bra so se na wo betena se ye biribi na wo wu ye banyane no onyane and dabi ebra so obi tena nkom ebra so am obi se obi edi hie ebra so am obi se obi nya adwen sachera ebra so am obi se obi nya nkwaje ene urade mfanka nkwaje no nkame me se wo bra so nti urade mfa woje no nkame wo bra so nti ba bia wo da no peja wo firi ho ntiam kasa yes kasa me bra so papa ti na me kanjros eto da bia oni pa bra so a na ahohomboni akana se ahohomboni ayeden akana se Daniel bompa ya 21 days na so bra so senka ya di mu aye bra no na so ahohomu a omo pese nipa brebe mu no omo stope no me no kasa obi delay nyina ya pese ahohom what you say you pese ahohom na akana se and I want to impie but na urade soma ne bafo osoma bafo Michael they were conquer pese and no osoma no wa bra abayi do ma conquer obra atumfo conquer obra woni pa bia wa conquer obra and na the urade bafo ba ne so urade de nkrante ba ne so urade de ajaye ba ne so e wo yeso de mo some say
ɔhene David. Yes. And was awurade mebra so. Na so nkɔfo bi ne meko. Oh yes. Mebra so. Ɛso nkɔfo bi ne meham. Ɛdi awurade yi. Woni wona wona meko. Ɛnkɔ. Wo bra so awurade ne watamfo bɛkɔ. Amen. Dia wona wo ham wo bra. Awurade ne beham. Tie na tie ase ase. Awurade de pia. Awurade de bema. Ebesi watamfo kwa. Aya wo bra nie. Amen. Aya wo bra nie. Amen. Dia tie ne se awurade ma wo bra so a. Power. Ode dodo adoye na ye. Oh yes. Dodo adoye. Dodo adoye na ye. Ya ka se dodo adoye ase ya te ase. Oh yes. Dodo adoye na mu da ho. Oh yes. Ode nipa pempem adoye. We ba. Ekwan no atade kura obi beto se wo kwa. Within a year. Oh yes. Within a year. What one obi be check one this year. Ya ka se 6 months na afena kwa wie. Oh yes. Me say afi bosome dodo aka wo mu no. Wodi bi be ware. Amen. Wodi bi be tupa. Amen. Wodi bi be sifie. Amen. Wodi bi be nyaja. Amen. Afi won kwaje anso mo. Amen. Tie ni nyina mu no kwaje anya dai. Emo. Wo bra so se wodi yie. Me yi mpa ye ye die to so. Jesus. Me yi mpaja to so. Jesus. Me yi nhira to so. Jesus. Onipa bia na koma mo bue. Jesus. Ama mpaja. Jesus. Na koma mo bue. Jesus. Ade ama awurade. Wo bra na aba. Yes. Wo bra na aso. It's my time. It's your time. It's my Say awurade be paja wo ministry ni. Wo to nyom. Ye hunu umpo. Program se kura ye invite wo bi. Enne wo bra so. Se wo bua wa koma mo anopa ya. Awurade nyi wumpie. Awurade nyi wumpie. Awurade nyi wumpie. Yes, so de ne. Peter bra so ye no. Ofiri mpo ano ho. Amen. Baby a wote ya no. E bra so se awurade paja ofiri ho. Paja ofiri ho. Ano kwasempa. E bra so se awurade paja obi firi de. Amen. Abraham say Abraham firi wo busuam. Na ne bra na aso. Abraham bra so ntino o mani firi ho. No na awurade yi ni firi ho. Awurade yi ni firi ho. Amen. Ne bra so. Oh yes. Bra so se awurade yi ufira busua fie ho. Jesus. No na obeko. Oh yes. Wo ho no ma me se kwan no abu e se me na o ka se. Awurade yi obi afiri na busua. Amen. Power. Awurade di obi asikwa so ko Mesopotamia. Ehọ na oyere wo. Yeah. Ehọ na okofo wa japade. Oh yes. Esa de abaka na asase so. Ene mi yimpa ya ma obi aba. Yes, Lord, yes. Mesra awurade me ma obi. Aya. Se ba bi biara se ni pe waka. Life has stocked. Jesus. Destiny has stocked. Jesus. Sabra na has stocked. Jesus. Ama waka ba bi a waka. Jesus. To me move but na awurade abasa e move ele. Amen. Awurade abasa ni move. Amen. Papa na blind Bartimaeus. Who can kind the book of Mark chapter number 10 verse 46 to 50. Oh yes. Oh who say Jesus Christ etwa no. Bartimaeus who say eyani branie because wanya wada Jesus etwa. Say ya ye ka say. Eti wotie mu. Otie. Say ya ye ka say obi bre na aso nti na awurade ama no tie ye. Amen. Be say wan fa na koma anye nsam ya ye ka ya. Ebra no be twam. Jesus. Efiada anopa 10 o'clock bi aye Katakyie. Life worship. Na efiada na ya na ye ka say faminu moja ni mu. Na obi bra so say awurade di ni nu. Moja ni mu. My God. Ena na obi nkwaje da so. Power. Se nipa no etie ye na ena awurade je won kwa. Amen. Ena na obi ayare sabra so. Oh yes. Bartimaeus hunu say eda no de ya na bre. Eye ni last Saturday. Yo ni ya katina ne say. Eye Katakyie life ena Yesu aba so. Oh yes. Ena wo twam no was and your papa me man no he was starting say and was David by Yesu who me mabo onipa bia wo susuo na wo gidi say ne bra so no one time ka say David by Yesu yes mama power jele baraka tele barabara Awurade nam na dom so be hu onipa bia wo ka bibia amabo. Amen. Hallelujah. Amen. Enhira ne moborofo. Oh yes. Won na wo be hu amabo. Ti se wo se Awurade hu mobra. Masra de ama wo se. Yes. Awurade wo hu mobo. Amen. Wo Yesu Kristo de. Amen. Wo bra so. Amen. It is your time. It is my It is your time. It is your Arise and shine. Arise and shine. Open your mouth and speak good words. So for your so ye kan sempa ye bre so ye kan sempa se onipa bia wo bre so no wan frase yan kan sempa wo bre ni betwam hunu tama be frase se wo kan sempa na wo kan emfa obi se me kan emfa ai me de tare ana wai enhwa bre we ntwam free na kuro frase ye kan sempa kire ho efri sa wo bre na aye dai aso
o braso wase ma de oyare no nka se me braso nti me ho aye me dane ma wo hia ni nka se me braso nti ma yo de fo efri na de kuroi obi braso o hia ni bi a wo tie efrase yanka ne mu se me yo de fo o de bo hia ni bi nka se efri na de kuroi me yo tini ni me yo konkuru ni me yo hutiu ni me yo urade ba yes Brano soa waya won ba na wo kan Ecclesiastes papa 3:11 na o say na oye adefo oye nyoma nyina yie woni bremu he made everything beautiful in his time. Yes etina ya ma brenu ntwam no sha wo bra so sha wo da na wa na sha wo kopra bra foforo bi ada de be ka chiwan so ya akwadro eno kura wo kura wuti be sa ya wo ya ka ho kwasem because some was what did that one fan na eno kwasem pa sha bra so ma sha urade de je won kwa sisa ma ho kwan amen urade ye nioma no foforo ebre bia wo ye de woni brem eti wo ebia wanu wadu akire na wo yare sabre no nyanduri gina da so no maduro no but na wo duro no na to atwa what you see pa unedro subio ya do obi ato pressure it was almost 5 years in Jesus but net pressure no efrako amen what you see cancer no jawa ko Jesus me say cancer kokora me yare Yesu Kristo di mo and that the ogia ya wo de ahofade ya wo de ya ne de ya fabro na watu ho na mo wache and then fabro do na me free say wade ya nyoma foforo awo ne bremo Bia wo sa fa brother to but never kasa urade ho me kasa urade to me say urade ayare sa to manfo a wono yes e bra woni urade abo puni urade ayare sa ne bi nton fa brother nyera fa brother nane kokram yare tidemu yare Jesus yare na yare sunsumu yare ni nyina nyera amen the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. So for obi braso say urade fa ne so Katakyie live worship me kasa so fi ai wa ba yare sa ho mpa ya che urade me pese me sa yare urade me pese me sa yare urade se me nka nchiro sa wa ma utumi a efiri na de kro o de be sa yare from na ji ahode fa sa yare o fresh ya fo no ba no ma wona ho fi so tumi se wo na won sa yare wa nyina ene wo so fo awutie me urade ahode mra wo so amen urade to me mra wo so yare fo bi e be so na ba wo kwa ka no e wo bie wa no atre won sa urade ma na yare sa amen on se ma urade power Oh my God, and my God. Yes, my God, and my God. Onyankopon ye nioma foforo. De biara ne die onyankopon ye. Onipa bi anti ase se. Ewrade reject o. Amen. Ewrade mpo. Ompo ye. Odi mre na ye na de. Amen. Bia wa pri bibi ho ache. Oh yes. Ebre no nyanso ye. Jesus. Ka wakoma to ye. Amen. Me se mo akoma nye den. To ye. Eye dan ya wo so de ne be den. No sia emomprenu dako banko bada emomprenu dako sana 3 o'clock nsubo emprenu dako eti tie mi obi de ba no pa obi so de ba awia na ne se eyo onyankopon no ma ne bam e woni birem me so ma ne bam wode ya ni birem esusuye bi a wo susuo adwempo bi a wo bo tie mi natural to ho ewrade be ma no abam amen me se ewrade be ma na ye de bebam ani nu kokko no onyankopon she to me yes Lord yes was here Peter me do so ni asase so to me me de ase wonsa me de mu nsafo aka ho na tie dia wo be cheche na asase so no na ma cheche na esoro asa wo sane bibi wa anu ma sane no soro se awurade bra so ma wa bibi ntumi se kwan wo cheche ba cheche na wo sane so be sane me se awurade bra to so yes Lord me se awurade bra to yes Lord na baba tie me obi tie me sheshia Jesus ne bra so nyina so oba ba yale obi satanic time no asama no Jesus
A doom time. Now that's any panaso. Jesus. There are necessary Christ appear. No, ya can come with you doom time. And they're running you through doom time. They're running you through doom time. A baby a homebonia sama. A baby a bay for sama. A baby a coat of sama. A baby a bosom for sama. And then you did free sabrin. Me say me you did free sabrin. Me you did free sabrin. Obi sunda any a channel watch. Watch now the channel. Now your bread, now your culture, and never be also say on your accident. And I'm a stress accident anymore. Well, yes, so anymore. Our home body, I did not Jesus. Our home body, bread, Jesus. And then you met some. You will rather bread. Yes. And you want home body bread. And you won't need bread. Now, only pano, your bread, you want one. And your papa, near day. Miss only papa, and your papa, no, I said, you to her mouth. And I met someone through. Oh, yes, so anymore. Let's say I rather bread and your home. Amen. Minimum can cry. Ya bonne die some mo wie ye pa ene ya nida so it is a wo tie me a awurade bra wa sade ato so sister kosia mansa awurade bra wa ka fa ho no mama do awurade bra wa ka fa ho no awurade yesu di mo emrantam ma benis last week when they kasa awurade bra wa sha ma ho no emrantam Wayeso de Lydia so ho papa ma Lydia Eurade bra wa sama me se amrantam ebi mu didi wo ho sesi e wo didi wo nyina Eurade bra so no amrantam Big Joe, ya nesi me phone ma be. Awurade bra wa sama hono. Amrantem. Amen. Wa Yesu Kristo dem. King's Metal and Fabrication Works. King's Metal Awurade. Oh, this man is going to get a contract. And this contract is from government. My God. Obenya bigger contract. The lifetime in our contract you na so na brabo. Awurade mu akwan ma. Awurade mu akwan ma. Our government move. In the name of Jesus. Big Papa, that was why your Metal Works. Your friend say Kingsley. Tear me. Kingsley. Say Uber tear me. No, I ah. Pero do I idea? Never call you ni pabi. You ni pa ya ba kwa ma no. Na de ni pie oni pa kase and ni modala se ano no. Oni pa ya de e ba kwa ma no. Wo bra so nti koye sa ya de no. Na Awurade mo kwan ma. Amen. Awurade nshira wo bebre. Yes, Lord. Continuously. Jesus. Asafo ma mu tie me nyina. Yes. Awurade mo kwan ma mo. Amen. Apostles continuously. Yes. We are fa na nyina. Ma mo wo Canada. Ma mo wo US. Mo wo England. Jesus. Mo wo Europe. Awurade mo kwan ma mo. In the name of Jesus. Mo so mo wo Ghana. Yes. Me chairman. Apostle chairman Brakatu. Papa Awurade nshira. Minim se makasa atom frama mu de mi what one can papa na mesra wo su de minim say eno so bete hallelujah amen me chiama so for panimfo nyina senior pastor 704 senior pastor Samuel Yaboa Awurade nyawo gasia amen wo Yesu di mu continuous asafo ma nyina ene oni pa biara wa ya so abua ko etie me no wo so wo brenie wo so wo brenie wa wo pa kwan akoba bi na so kwan no asie no Awurade mu kwan ma papa wasema wakin atwema adwena kwakosi Bible mu se wo pe kwan akoba bi na adie bi esi wo kwan no Awurade mo kwan fa ma adwena kwakosi Esther chapter number 4 verse 14 na je se Esther nene wo fa Mordecai na ohene na si wo mo kwan because say Haman ko di konkonsa ko tua sika oh Jesus ko tua sika se yentu won yanhye won ase now so Esther any Mordecai nyina no omuni mo Yankopon amen me se no omuni mo aya no omuni Yankopon una Awurade bra edin mu una Awurade bra pamu una Awurade ebra eya nigie ena una Awurade so ebra eya awreho se wo Awurade dia ena wo bra no be sei na se de atie bia se wo Awurade a wo bra sei dabi
Esense Esther ni wo for Mordecai wo awurade no. Oh awurade no nansa. They did not waste their time. Oh yes. Wase mo fa wo yafro to nansa. Me ani di ya nom. Me ko hene wo me yera ma yera. Oh yes. No kwasam say. Omuni mo Nyankopon kwa no omuni mo Nyankopon bra wa so so to be bia. Omuni o mo say nkonchene ne mpaebo. Oh yes. Chirane se awurade di wo masem ma. Amen. Mordecai ana Haman epe na sen no no. Fidi a Haman shuma Mordecai. Oh yes. Ya de Mordecai na nkasa na kokose so. Ti se awurade bra soma wa wani tua pa. Yes. Ka na ka wo frama akokun no. Ube huna no adoje. Amen. What you say? What dodge? Wani mna wo so na wo gina nchen. E na me ka kira. Me ka na munu. Una ho adwiri wo. Odwiri obeka se eh. Na bibi kasa kira se abiribi no ya awurade a. Na papa woni mi se Mephibosheth so na tese abusuampo no obi amfa ne nya hwe. Onyare na Jesus. Na ya awura ho sem. Onye nsuo kura no wadware because we bubu ni papa. Obi yo hene ba. Why a prince? What can I himfia enjoy? Free ne nkura brem. Ni anim se obenyina ma ne so abanfa so bebre. But no know calamity to me see. Ama obi bra. Katakyie live. Good times our one. A falling out. Sana to Mephibosheth. No what ya himfie. But entokwasi ma media na okura Mephibosheth no. Wo jaya kura no mu ma ne betehwe. Ti Mephibosheth bedane bubuafo. He was enjoying life before, but all of a sudden calamity. This see man ne bre pano etwem, ne bre pano bedane shum, ne bre pano bedane awreho, ne bre pano bedane yaw ne obre. Nanso Onyankopon a na ni tua nipa ma nyina. No onim nipa ma ne yo, no onim nipa ma setena, no onim nipa nsusu ye no. Wasama abra fufuro bi soma no. Etutro na say that group bi no hini David sorry gina. And what tie won na himfie. And was obi da so so fie. You're not tainti. You're not tainti. You're not tainti. Aya na doye. You're not tainti. Shani pano braso. Obi da so fie. You're not tainti. Etina ya me catch nipa bi asa woto afa partner se woto wa yo adu so be support nipa na da woni ho obi akai obi abodi aka asem obi abodi akai o ma obi abodi akai wo nananom the doctor wa ye no wa hai that ye bebo ni din ai that Dr. Emmanuel Semensa papa no me se ani so ade huru bebre ka ho e ba Dr. Emmanuel Semensa me se ni nsusu ye na wa susu no papa tie me ebi a wo tie me ampacho se won tie susu ampacho mu ka che papa se won tie me me se na ni so ade huna wa proto se wode ni nyina eba begu akwam no ni nyina awrade ahunu se ni susu ya na ebua ma nanim onyam aye kese eti awrade be koso ama susu ya na bam Dr. Emmanuel Semensa no kwasam na me ka se my God afen wo be bie TV stations afen wo be bie enya Katakyie nko awo me se ni implementation bia wa implement group in class so no awrade be ma no abam what you see pa me se Jonathan enti ye kai Mephibosheth what you see ebra bi aso ebra bi aduru se wo so wunya nkaye so for ebra no asu anya se ebra na aso kake o ebra so ma oni pa nya nkaye me se bra no so a oni pa nya de ya de ya wura finu no ye kai no amen se hon konkro de ho asem kwato obi tirim eni na kumam exactly enti wotewa was da bia asomasie wo se mebo no because ye ne bre na so me ka tino oni pa bi se wa ya sa wo bo aso ewre fienti ya wura fi wo no ene wade mfa nkaye ma amen and I over yes it is your time it is your time and I over it's my time what's a share wo ma me nchira wase one ona eye hitini na waja ye amoroni ada wo no onipa bia hu mobo wan fan su anwale enchene so wan fa bia ansra wanye ye no bia mfa hu mobo na me besene me twa mu wo ho da wo moja mu ana me ka kira wo se nyankwa na ya wo brenti me ka kira wo se nyankwa ena obi braso timi ka kira se nyankwa amen obi braso timi ka kira se nyaayare amen me si nyankwa amen hallelujah amen power awrade nya wadodo adoye obra so awrade nya wadodo adoye Prophet Rocksn Opoku the Church of Apostle Continuation Church yes Lord yes me say na ye fiada
O pesi ye bo pe baby bompa ya osoro besane a e apostles continuation and all night and all night no fa wo be wurem wutie ye wonne be yi wutie wo mem se passe amoaben che se baby abu akwa nkoko de munya and watch night na cause me ankasa me baby oh yes na Danquah me ankasa me gina mu bia and watch night no enti baby awu bia no Enumere apostles continuation no Twice branch me pacha oba eye utra twice a wadu police barrier no o katabo no wo form ho a unye dru ha bo sa abofo na sere wo ho yes Edu light bia sere wo ho ye bonya midin bo Yesu din sufre Kristo dina me pacha ho ne apostles continuation church and the brane mompa ye nimpae ye nompae na mpae mfa ye brane mra na ye brana aba no so ewade hye ye nimonyam na ya tamfo hu se onu nyankopon ye de ye ho ato no so wa ma ye nim ahu ase enti Bartimaeus Yesu bie nani na woduru fie no ekofo he ne sa ho se enye Bartimaeus ni amen ne wo fa so sa enye ofa Batini unim se ni e fre no ofa Batini obi se enye ofa Batini ni nwa ba sa Bati woni wo se hwe mu vise nka meni be fre de ko ye Kristo bi amisia na wo kasa ye na wo mitie mu sufre no wo ka che me se me bra so so ti bani enti be ofa Bati mi ni mu nkire me medai Awurade de animonyam se bi bra wo bi o de ye bi bra wo bi o de ye hye wo o de ya ebantu obi ye mu o tre obi ahye mu obi adwuma so enkata so obi ye de kata adwuma so ye di jato kase fire power Messi and Apostles Continuation Church 9 o'clock all night Papa and ye fear the family moje Papa ye mompa family moje my mompa kase urade medawase sawadom na waboa me no hu me mobo ebre me tin wa so ho ani monya frase da urade asesa frase da urade Rasha da baba Makoba ye kandereba Makoba ye Papa ya mazele bekabanta Radi ya da wasina no pe Papa ya da wasina no pe Yesu dini munyamla no pe ya kanfu dini bala ya tuntumu dini na no pe Sharadi ya munyam sharadi munyam dini no pe Ayele no dini no pe Ikabala bala tuntumu dini no pe ya da wasina bala Yesu ya da wasina Yesu da wasi ikabala Yesu woni monyam ibala Yesu woni monyam ikabala Yesu woni monyam ibala Yesu woni monyam Yesu woni monyam na no pe ya kamfu dinu na no pe ya tuntumu na no pe ya da wasi in the name of Jesus. Papa said ni yemo wuram no be send a message. Okay. I say hi, please, good morning. Please, I had a dream singing in church. Okay. But I don't understand that. Please, Papa, pray for me. Pray it for me. Okay. And Papa, I want God to surprise my husband with all his wishes this year. Thank you. Wishes ne bebe ma mo akoda urade nso asiampa. Amen. Jesus. Upon all what is happening right now, my God, at the end, then you will enjoy in Him. My God, your joy will come. Your joy will come. Rejoice. Your joy will come. When it's here, Papa. What you say, Papa? My empire. Jesus Christ. My God. Now, Papa, the number no to ya. Mama, the afraid. Now, make sure ade. God bless you. My empire. Ebrenu so obi receive forgiveness. Forgiveness. Why you born? Wanu ne ho. Now so wonu kwan bia obefa so. And now rade se menka to so de born e chew. Ebrenu so rade de on form so chew. Wode wo mumu yo no chew. Kasa urade. Minyankopon. Mesra wo sai. Wo me mabo. Ebrenu. So de me born
bɔne kyɛ fa wo mogya no fa wo horo me ho bɔne nyina da ɛwɔ yesu de mu ɛberɛ yɛ mu bibie ma no a mesrɛ bɔne fa kyɛ ɛwɔ yesu de mu obi bia na no srɛ bɔne fa kyɛ Jesus Christ. Papa, a bread do send the baby sorrow. Me say bread do send the baby sorrow. A bread do send the baby sorrow. A dear one, a dear one, demon to me. Was in Tina, dear Chimama, when you're dying, well, dear one did to me. Cassa Radimian Copa, Sama Warden, a bread do, a bread, so dear one, a Shamia, Sabria, Prempreya, Sammy Bremano, Sammy Bodia, Mawa Day. Engurami mo wo yeso de mo wo yeso de mo ye wa no bompa le kabada wa ho de brakada yesra ho de yesra to me yesra mo sra ayabala ibranda wo ye fi o kabala be biara Jesus Christ. So here, every do say Radimu being was Sra, Radimu be ya. Awurade mo obi nwosra wose hwebre no bawie dra mehie me honhom ebre se ye ka bre ho it is my ebre ne so ebre do se Awurade anointing obi David bre so ye no anointing no anope wosra honhom mo nwosra was Lord anoint me anoint my head anoint my feet anoint my hand anoint my tongue anoint my touch anoint my tongue anoint me anoint my business, anoint my marriage, anoint my business. Anoint me. Jesus Christ. Watch us say, and was Ranunti, a Konya Bepa, was your radio, and Anope, and Anope, was Ranti, Konya Biara, and Dameswa, and Mammy Brent to my radio, Danquah, you frame a song, yesterday, Sammy Briamanua, Konya Biara, Kamia Summer, and Nadaya, and Papa, and Mubu, were yesterday, Biawano Pie, in the name of Jesus. My God, in the name of
Jesus Christ. When you empire chato. Yes, Lord. Ya bawura ayaresabia ahodo. Ya kasa ayaresabia, I mean hospitals. Clinics, herbal homes, anyone I yada did a few. A brass so say a radema, I had said, and the baby, I will tell me, Kabia. Baby, I know you be off our support. One did the hospitals. Namutia, Jesus, and now no pay. Yes, the Radia said, well, Mamma did that fear. Stroke watch you. Oh, friend, in our jojo. One watch here. Put him in Kasaye, or minimum was she. And now Radia Yada said, bow, they say, Radi to me, bow, and they say, your boy, and then your boy, so for your Raffia, a very community hospital, in a community hospital, and now you say, Radia Yada said, only probably I want you, not Saturday, Yariata, your boy, Radia Sanana, yes, Sanana, yes, Sanana, yes, Sanana, yes, Sanana, yes, Sanana. Yes, Jesus Christ. Holy Spirit, fire. 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 Fire. Fire, 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 fire. Mami fi, papa fi, basamia, yariya fire, and fire, another fire, ojanto, 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 and fire, and she fire, actually fire, and ojanto, ojanto, Holy Spirit. What you can free every energy Katakyie FM 90.9. Who share on Facebook and Katakyie FM. Who share on YouTube Katakyie TV FM. Tell me. And now your family mojam. Empire chat when you. Found you a bush yana. Just you call Radi mojam. Your town was so soon in a huntabiano. What now? Trade and pony. I say, what's your idea? Minyanko, and Nana pay, found Moja, upon me hope, Menema, Nabusia, I would dear, Radia, Moja, Fashion show. Yesterday, we are another vampire. Jesus Christ. Obi tie me. Spiritually, the radio woman, what the man copy block factory. Block factory. Block factory. Now block factory no a year go. Papa enter.
Eyegu, Erade se men kanchire onipa krono se. Jesus. Osama ne nsa so bie mama no. Amen. Nemum oma refie ye ne dedodo. Se nipa no nyankaye. Onipa ya ade ma no ya won kai. Onipa ya ade ma no ya won kai. Onipa bi a wo bie block factory na block factory no eyeguo. Anopa me yimpa ya ma. Jesus. Se Ewurade se wa kai wa no pa. Yes Lord. Ewurade Yesu di mu emwamra. Yes Lord. Kuntu omra. Yes. A customers mra. Yes Lord. Wo Yesu di ne mo. Yes. Adwuma no aboafo no. Kaliba ragata. Omra ntentem. Amen. Ewurade Yesu Kristo di mu. Amen. Amen. Papa yegusu a ye bon pai. Yes. Obi betimi abawurem. Okay. Obi betimi abawurem. Yes. Ne abon pai dia. Number ni 0549 687 100. Amen. 0549 687 100. 0549 687 100. And I say 059 421 28 23 059 421 28 23. Apa mami kwa homa no so na me kofa me first caller. Yo. Okay, I am a score. Etie bompa ya won so ba bia wo bia betimi abo awuram. Ene fiada ye faminu moja ni mu. Wo fra ye de wo benu Yesu moja ni mu. Bible si na moja ne so fom. Na moja ne so fom no. Kire na me yeti ase asase antumi anye. Asase wo so ye. Eti ye di anano pai. Obi obefra ye de ni benu moja ni mu bia na. Problem bia be se wo so no. Ebe wo so afiri wo. Ebe wo so akọ. Because ontimi nyina. Esanse ye de wonu moja bi mu. O se ehan no shrine esum no so. Mami mfa me first caller. Yemfa ni nu moja ni. Hello? Hello? Morning, udini baby afrefi. Papa fatawi num Yesu moja ni ma. Me de tawi me de udo suko wa Urade Yesu Kristo. Jesus. Me de moja no sounds. Jesus. Adisi moja no me de sounds. Jesus. Me breaking family curse free us. Yes Lord. Moja no nti. Konia free us. Amen. Konia free us. Amen. Konia free us. Jesus. Mami wa pese. Tio wa pe. Awo na koma mu se. Baby o to pese o free ho. Ewurade nya wadom. So wie kwan ma wo. Ewo Yesu de. Amen. Amen. Glory to God. 0549 687 100 0549 Hello? Me pacho odini baby afrefi. Kwame Bedu. Okay, Papa Kwame Bedu nu Yesu moja ni mame. Kwame Bedu baby a wo bia ka won sane me anu bom sa me nim sa phone no etale wa so fa to speak up na low radio no. Na ka won sane me anu bom sa de ye can the Lord's prayer ya. Oh yes. And na me de Kwame Bedu kra. Ni badua no. Yes Lord. Me de adosu ko Yesu moja. Kwame Jesus. Kwame Jesus. Ewurade han pia wo so. Efri na sore sere what? Amen. Kwame tie me. O ta mo obambu dodo fri le kure mo obamu mu bio. Amen. Yes. Jina ye bia wo besie bia afa Yesu din mu ye. Amen. Isra ne de onama Ewurade din mu ba. Ewurade beji wo beduru akiri wakoko duru a wo benya nti. Ewurade de wo beduru akiri. Kwame Bedu Ewurade han pu wo so. Amen. Wo Yesu din mu. Amen. Amen. Amisha Kwame. Glory. Koso eti Katakyie live worship 90.9 efida juada di kosi fiada. Mami kwa homa no so. Hello? Me pacho odini baby afrefi. Ejewa. Papa fejewa nu Yesu moja ni mame. Ejewa kodie. Yes Lord. Ejewa kodie. Yes Lord. Ewurade ma wa hoden fofo. Ah wo de benante a wo be be tu mirika won pa. Me de udasu kwade shema. Jesus name. Won sa no nyuma. Jesus. Ne ne atwa ho ahia nyina. Me de Yesu moja asha won so. Jesus. Date bi a wa shato wo so. On the 16th of October. Me tremor free wo so. Demonic date. Jesus. I cancel free wo so. Ewurade ma sada na ne pampu ema. Ne pampu ema. Ne pampu ema. Ne pampu ema. Wo Yesu de Yesu. Amen. Papa ejewa mami musa no ejewa oni mo bi opamade ana. Wo free so. Eye hwan Unia. Okay, ye pon afre papa wati. Oye den.
Osua na so pamade me boa because papa wo bom pa ma no mahusu obi pamade ni nwane nipa ni gina ne nchen but ye pon a on fro number no de Awurade kan ye be kan kire no Jesus Awurade nshira wate bye bye hello hey Kings Metal and Fabrication West yeah me nua Kingsley no papa fa me nua Kingsley no Yesu moja me mani money din kura oh Jesus Kings Metal and Fabrication West on the prophecy basis and full farms one who try of Shelby station who ba woni ma te said who go baby police for ni take na o mo ta cheche me na papa one Kings ho Awurade Jesus for ta cheche o mo ta cheche me ho oh Jesus and Kingsley me so eyata ne police for nkasa ko be won oh Jesus papa for Kingsley no Yesu me do just call Awurade mo God the Awurade aka fa homrem Jesus name the Awurade aka fa ho nyina amen Awurade se wa bɔ kwan ama yes na wonya nwui wodi wani behu aso bɛte onsa bɛka Awurade agya oba ho krodim amen amen Glory. Kings Metal and Fabrication Works no mama nkwa homa no so hello udini baby afrefri morning mi nya ba udini baby afrefri Achuma he Achuma kofodua papa family abani nu Yesu moje mame me de wo dosu ko Awurade moje Amen. Your kasa po ya adwuma wa Jesus adisi moja so from na asase to ya enam di moja no shawo Jesus me di moja no shawo oh yes ni mo nsem bi anipa no aka to wo so da ya de ya ka to so ye wunu se ebabam no moja ni enam break your oh yes ni mo in the name of Jesus Christ Awurade han to so Awurade han to so Awurade han to so ade nyina mu anwie wani ji abate fisa wuti anije fie Awurade shira amen papa mi nwa ba ya ofre mahu se waso ne yem no wasi ne tira sesa aya de na ta ye wo Mame wote yanka wote menka wo yafunu ya odan wo yafunu ana mi yafunu asa okro aya wo se kuro wom wanu munuro enso se yanko oh fansasi ufunu manano yemfa nu Yesu mojem papa na mi hu ni se wo bom pa yema na me mu so wo bo ni mu se ni wo so ne yem papa fani nu Yesu mojem ejana so wa ho too much papa na tia breaker mana basa so ejabem Awurade ye adwuma no na yefun yade Jesus yefun ekura bem Jesus ense ekuro nse ekuro ngu no Yesu mojem wo Yesu di wo Yesu di mo ye ya osamu wo Yesu di mo I kill stomach I kill stomach be destroyed right now yes may the fire of God quench it break it use it right now Jesus power Jesus fire Jesus in the name of Jesus Christ Awurade tina ni mu nkyerɛw free ne kure yare ne kɔ amba biom wo nsuo wɔ nkyɛn afa kakra bi na nom no ano no why Amen. Glory. ye pon so abetimi afresh of Rocksn number no prophet Rocksn Opoku Oh yes. papa me gina sesi no ano odin because me ne number sabasa sa me ne number sabasa enya basa ya huhu wana kontuo no and number is 0549 687 100 friend ebran yemfa unu Yesu moje no because ene ye fiada ye du be nu Yesu moje no papa ma me nkwa homa no so bie hello me pa chere no pe radio yo ya na my God udini baby afrefri African tea wonderful papa for African tea funi na wo Yesu papa for munu Yesu moje ni ma Lydia papa onu na titi kokko no onu wotimi kokko no papa wo yare a ma Lydia kokko na wonu ma papa uti pa wo kra tipa ne bako onu ni kokko no ye ne special papa onu ne timi osunu wa chikosua na nwa mo kra papa mi se wudi a wo kra dodo kra na wudi so de wie ya papa wo beto afedu community papa for mu nu Yesu mo je mama siri ni se kabala bada Awurade ma wo se de no to ntwa da Jesus name
Feniji say ya tenase. Na one ebedi waduane nyina so benya aniji ese. Wo yesu di mo Jesus name. Moja no ma hopa. Yenu moja ogwama ni moja no. Kristo Yesu moja no. Ede sawo ni wabusu anso. Wone wo apamfo o customers. Mede Yesu moja samon so. Yesu di na wa fere canteen services ina me. Rather hand Thomas so. Yesu di in the name of Jesus. Yesu di in the realms of the spirit, me who gas explosion, gas explosion. Jesus. Adie biara be cause gas explosion. Yes, Lord. Let them break free mo. Yes, you didn't want consciano there. Yes, Lord. Show more free mo. Yes, you didn't want. Me say mo nya ni free ni ani da ho. E was hard ne ho. Amen. 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 Glory to God. Oh, a very community canteen no. Ono no ma Lydia no. Ono dewi ono si ye ni koko no. Hey, koko special. Okay. Hello. We know when to me and so. Hello. Hello. Ano pe mami radio yo yana. Wonderful, wonderful. Udini baby of free. Achumako for papa for me mami nyako nu Yesu moja mami wate. Oh, mami nyako. Uwia ne yakade wo akyere no. Mami nyako. My God. Mami nyako. My God. Mami nyako e. Papa. Ade friends abotre nya bi pa wate. Maka baba. Ade friends abotre mi sisu bi mpacho e nya bi pa wate. To buase ewie ma de ya wan kasa fa so. To buase ewie ma de ya. Nkunimdie. Enhira no wadi nkunim ti na me kasa asem i kire wo. Amen. Me de wuto su kwa wate Jesus name. Moja numti. Yes, God. Adisi moja numti. My God. Owo hu a wontwam. My God. Yare hu a wontwam. My God. Amane hu a wontwam. Eka hu a wontwam. Na wo pa wontokwa no hu wontwam. Ewo Yesu de ne mo. 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 De moja no ahya wonne wo manyina nso. Yes. Adomti amen. Amen. Papa baby ma Lydia ma nidi ni mre fidie ma nyako. Papa wonye very careful because me hu se wetie duro so ama ne nan wonya problem won ne nan wonya problem won ne nan. Me hu se wetie aduro so baby a wote no wonya very careful pa osode bia no obepia omompa opemento konsum frewrade bete ne yedi nanu moja animu ne de moja na kasama no wonya abotre na no amfa no ehun ntokwa na beba me se wonya ho abotre no ai na chese anye ye aduro no anko otia so na anye ye no ehun onipa na oye ne sa ne de ntokwa beba be foforo no enti wonya abotre se ye honhom ntokwa o asem na ebepie honhonam maami we ankasa ani wo ne ho ani wo ne ho suma awrade yi no fa ne ho hye awrade mu yi mo won toto ne ho ase enye eja ankasa bibia ni ho mo won kasa bibia ni ho onfa ne ho ma awrade yi enti mi maami ye pon asofo namba no no wan frɛ no why hello me nua be ma awrade ayo ye na no payana. Good afternoon, your family. Yo, Angie, Papa Family Angie, no Yesu moja ni mwana. Open Angie, me do so call ready Yesu Kristo. Amen. Wo kira ni unipa de nyina. Yes, Lord. Me de Yesu moja asawo so. Amen. Dia by for kato wo so. Jesus. Dia bone for kato wo so. Jesus. Dia panini de to wo so. Jesus. Dia tumini de to wo so. Jesus. Kristo Yesu dini mo. Yes, Lord. And every pafri wo so. Yes, Lord. Wo Yesu dini mo. Awurade se me ma obi di hia me ma obi di yi. Yes, Lord. Na wo bra so se awurade pagya ofri ahokyerem. Amen. Awurade abase yi ni pafri ahokyerem. Yes. Anyu. Jesus. Efri na kwa kata so esun no awurade se me ka cho se nsu biem wate. Amen. Osi ni suo no to atwa wate. Amen. Awurade se wa pepa wani wa mu ni suo wate. Yes. Mani na agi ama wo sa no. Awurade se wa pepa wani wa mu ni suo ti men su biem wate. Amen. Ai, awurade nka ho. Ya de number ni to dwa ya afre why. Okay. Matthias. Okay. Enti baby a wo bia me se enne one night ekoso apostles continuation church ye wo toase katabu school mu ha brane ye mompa ye nimpa ye no mompa na empire no entwi ye bre no emre mu ma me nkwa homa no so hello
Good morning. Morning. Papa bompa ya mana na agogo na sa bobiem na ni ana mi nua ba na ni ana agogo na ni ana papa fa na num yesu oh Jesus enya won kwa me de woni wa busu anyina wa amen ene won na fofu atwa won we hwe ni papa do wo pe wa asem wate woti asem na maka akire won me hunu biribi gina oho na ade no ayesa gbofo oh ya na so de we a osi adma na na akuya no sa na awurade kasa chem say the we are gbofo na si adma na na akuya no obema nipa adma no amen nipa be pe wa asem ado wate me empire ma Jesus me do do suko wa de yes Lord wo yeso de ne woni abusua ni nyina da yes Lord wo hu a won twam Jesus labi hu a won twam yes Lord osaye hu a twam Jesus emoja nu nti emoja nu nti ade shi moja nu nti awurade abosanya kase ma adom nu nti amen na neguya no ye na neguya no wonderful baba ko di anani me chia mi nua me sofo baako Pastor Harrison wonderful hello ye mi nua ba na no pe radio yo yana no pe radio yo morning utiminga na me ame ka wonderful ano pe nyame yo yana beba cho mo hoye de awurade adom ye hoye nyame adom ye hoye papa fa mi nua ba ne nu Yesu mo je ma me de din ni ba bi ofrefie mi nua ba na odi de say beba cho me de madora ye madora canteen hey mama do no so for mama do no ye mama do so for mama do na me so ko very community canteen papa ne ye fiada me see ye die hu special enti papa for die hu ni nu Yesu mo ja obi obeba be die hu na no pa bia me so obenya yaresa ye die beba ma no yes who di die hu no na awurade de wo adadwene to wo aboafo so and no be a man for the community canteen mama do ye papa bompa mama do what is mama do abusa ma se say na me wi amekwa ko mama do papa wi akọ mama do oh Jesus mama do me do su ko wa awurade mo Jesus Christ awurade Yesu Kristo moja yes Lord ati ni panyina ho Jesus moja no ntewo ho dia yanke kawo papa neka entumi ma won ko ba bia esa wo ko moja no nti ye papa yes moja no nti yes papa moja no nti papa moja no nti papa in the name of Jesus what dia bia wuo moja na so usu nti yes ensamran ko moja no nti ensamran ko in the name of Jesus erade han tawso amen we yeso de ne amen papa wo bompa ye mama do de ne de mekọ no personal papa wo mama do de ne mekọ no personal na makoka kire no menka no oh Jesus Christ mama do nya min hira ye de afaru community canteen fu nyina ye de nu Yesu moje amen amen mama amen ye dase bye bye eye faminu moje ni papa akaye 5 minutes also fu panyi euro ma hunso wotete ho okay akaye 5 minutes enti buru mu sesi ehi yemfa wonu Yesu moje prophet Rocksn Opoku wo fi ha yes the apostles continuation number is 0549 687 100 0549 687 100 frene yemfa unu moja animu yes ye ko weekends papa wuni mi se obi atwa Monday to Friday weekends mu ene okonya akonhia ene owu ye enti frene yemfa unu moja animu na de boni bia babia yes osusu nyankopon akasa amen hello
Hello. Me pa so odini baby afrefri. Pacho me di na na ya so me ka so ebua. Ebua kwa na ya on. Pacho. So fu na ya mi. Nana ya na last week of free. Me. Nana ya wa. Ono a. Pacho David. We are for papa. Fani nu moja ni mu. Ebua ko for tade na. Papa won say big Joe no ye nu obie mu ebua ko ho nyina. Okay. Nana ya nyame nhira o pass da ne da nyina che Katakyie live worship. Papa fani nu moja ni ma. Me de wo to su ko wa adisi moja. Moja Danquah. Moja pepa bone. Moja tinipa ho. Me do to su ko adisi moja. Ewrade han tawo so. Moja nu nti. Owo hu a won twam. Yare hu a won twam. Amane hu a won twam. Yes so de. Moja nu nti. Usunya nkaye. Moja nu nti. Usunya aboafo. Yes so de ne mo. Amen. Amen. Na ya koswati Katakyie live worship wo katakyiefm dani de nyina. Hello. Hello. Me pacho odini baby afrefie. Family that ka so ma. Ye afetuma ko forja nyame nhira mu nyina papa bompa ye ma mi nua ba no for dia fo nyina because oh Jesus ewrade nhira mo papa papa pani nu adwumadie na ma na ye kama pani nu ya de mu dosu ko wa de shemo ma me le dia na bushia ya de mu dosu ko wa de shemo mo ja ni ti wo yesu wo won twam moja asamfase wo won twam moja akohia wo won twam wo yesu ni ani boni esawo moja nu ti shani ni yakafra efra anu bia di wachi na fa papa ma moja nu ti yakasa nu in the name of Jesus Christ. Moja no count. Amen. Moja no shower. Jesus. We yesu de. We yesu de. Amen. Papa me nua ba e won hwe ne ho ye won amfo ho why. Okay. Ye wi aye the prophet Rocksn number ne betu dwa no afre no why me nua ba wo frɛ me nyame nhira no onye okase. Hello. Me pacho me di resto me ka so ebua kwa. Ye owo me Esther papa for me ma me Esther nu yesu moja ni mu ma me. Esther fa won sano to wakoma eso ma me. Pacho ji. Titiro ne wakoma ya mama wo do nsa to sui. Attack bia beba wakoma ho metwam wafiri so ade. Me di wo to su ko wa de simoja. Jesus. Okra woni padua Jesus wadwene ne wakoma my God me di dosu ko wa urade moja akoma yare metwam yare wo wa wontwam moja nunti Jesus moja nunti se wo wo hu odwane moja mudia efiri na kura yesu moja di asa won so attack bia ntwam attack bia ntwam wo yesu Esa wani mu abanyam. Amen. Nyame nhira pa akoso eti Katakyie live worship efi da dwada di kosi ni fia da biara mame ko hello ye me papa cho baby udini baby ufrefi wadawma afari okay papa bompa me papa ina fani nu moja ni mu Afadi me bompa me di unu ade shimoja nem na ewurade se be kan jo se wo ma hoden aba wo nom pemu biemu amen oyimre ye firi wo so ama watimi asori agina na mo so biemu amen kane dia na wuntumi nye no die sese wuntumi nye na kane wo ye na sese wuntumi nye na ewurade se o se ya mo afo ahoden afira me di wudo suko wa ade shimoja efiri wutiri so kokosi onan ase yes baby ahoden free ko ye bia ahoden samra me shahoma amen in the name of Jesus yimra ya pura ewurade ahoden ngura wo kare ewura wo nipadua ewura wo nompem ewo yesu dinimo moja nunti yes unyangui amen moja nunti yes won kwana bi enye bebre moja nunti yes won kwana enore so ewo Jesus Christ dinimo amen Ozovo. Papa ya wa hayeti o. Ozovo abi eni o. Baba. Odifo apia, titi bremu sofo apia, titi bremu odifo apia.
Ane all night. Amen. Amen. All night. Okay. It's soon. Yes, never is a moment soon. Amen. Papa, na what friend you Katakyie for you? Titi bremu di vo bia no. Mr. say, maybe I will see you be an over and to Masero. Amen. I don't want to have Amen. Yamisha power, I didn't more yet. Amen. Amen, Papa, that's it. And the miracle program to be doing time and so now time to offer. Okay, Papa Mate. Amen. Bye bye. Titi bremu apia osofo apia no masa enyasem ketu akra odifu apia na so le no migration junction wona no odifu apia nyamisha. Hello me pacho wo mi udini ba bia free ye fa ko so mi enu pe mami ata osofo Rocksn fa mami ata enu moja enimu uwia na de sofo peni ero nso ase enu mu bi yo fa mama ata enu mu mata bi du do su ko wo Yesu so de nimu ewurade han to so amen moja nu ti Yesu Amen. Mojanunti Jesus. Wonya wonko. Mojanunti Jesus. Yare to won twam. Jesus. Wo Yesu Kristo. Awurade ho de nya kase. Jesus. Wo Yesu di mu na mpa. Adumuti amen. Amen. So for ma ta wo mpa ye ma no. Me hu nua tere. Okay. Ejina ne nchen. Ye pon a ma ne mfrɛ. Me hu nua tere. Enua maako tere. But ba ko. Ni nyina wa se but ba ko ye very thin. Okay. Ba kwa ye very thin. Okay. Ye be bon pie de amano. Me pese me make confirmation but that is what I'm seeing. Yeah, ofra obeti nchiremu no yi. Oh Jesus. Ayana hayo yisu de me fa last call pe. Ma ta nya minsha no onyo kese wate. Ye de wonu moja ani mu koso ate katakyiefm katakyiefm live watch fe fi dadwo ada de kosi fiada. So fu pani eron wa ha. Papa for so fu pani eron nu moja ani mu ma me. Of many alone. You do just go out this much. Yes, I won't say was Rekaka because when him say Mojano de Yard in a yard. And Radimojano, Jesus Christ. The offer one general. Jesus. Radiman is such an agent. Amen. The Wabon the Trim Poboneno. Jesus. Radiman against such a Jesus. I won't bonedia. Radin Chianica. Jesus. And you Matia. Radin Fowl Cowanim. And what Juma William. Oh, yes, so anymore. Yes. Amen. Amen. God bless you. Obi ntiase papa me fa last caller me nua ba wa ba room so for penny ero on time so wantimi anyina so de na ye mfa call so bi papa fa number ni tudua ma the number ni tudua nti ba cho mo amopɛ me number ni nyina no mo de na montie asopam na mo no yi 0241 28 97 22 0241 28 97 22 and I mean come you papa sa can last one 0241 28 97 22 Everybody shall we amen prophet Rocksn Opoku apostles continuation church etime pa cho ma mo frɛ me na line de frɛ me line no so for the number no atudwa enti wo betimi afɛ prophet Rocksn Opoku number no 0241 28 97 22 frene number no na Erade Nyankopon nyame na ne maso nkoso anya ne ma ena nwumre one night ekoso the apostles continuation church twanse branch me say ene wo bre aso enti Erade Nyankopon be ye wo kese nyame nhira woni pada zani bia wo jemre na wo tie ye Ejapata house aferi community canteen Vicky boutique Mama Urabna multi-purpose King's Metal and Fabrication Works Octave Music and Clerical Shop Big Joe Phones and Accessories Master Latif Joe Mars Haven International School nyamisha munyina no nye munyina mo kese eje da juada ye wa ha efie da bia ye fami no moja ni mu nyamisha obia no nye obia kese ye fra me nanada nkwasi ni me chia King George Germany Village Baden on ne ho kani in the Church of Pentecost mo Germany nyina nyamisha munyina no nye mo kese se mire de ma so ama sofo panyi Aaron at the lunch time no abram nyamisha obia no nye obia kese makrao ba